Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa spotlight karong buntaga ato ilahon kining lain nga Sugboanon nga naghatag og dungog dili lang sa Sugbo apan sa tibok Pilipinas atong ilahon kining atleta mga kapuso sa Brazilian Jiu Jitsu nga milampos karong bag-o sa kompetisyon dito sa Estados Unidos. Ilahon ta karong buntaga si Lemuel Maglinte. Good morning Sir Lemuel. Welcome sa programa. Kumusta karong buntaga sir? Good morning, Sir Nico, and good morning sa tanan viewers sa GMA Regional TV Live, especially sa mga taga Cebu, taga Mandawi, taga Lapu-Lapu, tanan. Daghang salamat sab sir sa pag-uban kanamo karong buntaga ni atong pre-Independence Day nga episode sir. Kumusta? Can you share to us imong experience karong bag-o sa kompetisyon diya sa Estados Unidos sa imong sport nga Brazilian Jiu Jitsu? It's overwhelming. It's because when I came here, niyari ko sa US, wala ako nagplano mo compete. I mean, nagplano ko mo train to immerse sa experience, but since na may chance and then pandemic and then pwede na mag-compete, so ni-compete ko and ni-try lang. But yeah, so nasurtian naka-silver and naka-bronze. So happy and proud po ko is for Philippines, for Cebu. How was it sa competition, sir? Stiff ba sad kaayo? Kumusta may mga opponents? Imong naagian nga mga challenges? First, ang challenges is ang training because it's very lisod ang resources because training is mahal and then you don't have your own team. So what I did is like I tried joining teams and doing sessions per sessions lang. It's because monthly is very expensive here. And then I did my own conditioning lang. I did my own sariling sikap like jogging, like weightlifting, like conditioning. And the competition, it's medyo lisod. It's because I have to deal with bigger, taller opponents because gamay man ta and then ang division there is dagko man kay ang atong size murag dili mo fit sa ilang size. How is it like sa mga competitions diha sa US sa playing field? Of course ikaw Pinoy Sugboanon imo ginang ipasigarbo imong kagikan. Kumusta man when meeting kaning mga competitors nimo lain pud og mga race, lain pud og mga nationalities? Here, it's more, I think it's more technical. They are more technical because maybe gaon na sila sa sport. Unsay pamati sir nga nag-compete ka sa international arena nga nagdala gyud sa atong lahi sa pagka-Pilipino ug sa bandera sa Pilipinas? More than proud. It's because lahi ra gyud is like before ko nag-tournament ay nag-competition. I've trained with a team, the American team, but I really asked them if it's okay nga mo dala lang ko sa akong team dira sa Cebu, which is Tribe Cebu, to represent the Philippines and to represent Cebu. So it's very happy kasi dili lang akong name nabutang dito sa big screen, napip name sa akong team. Para sa mga wala masayod, Sir Lem, you're a sports writer. Kani adto taud-taud pud ka nga nag-cover sa lain nga mga tournaments, mga kalihukan sa mga paugnat sa kusog dili lang dito sa Sugbo apan sa Pilipinas po sir. Unsay may kalahian karon nga sa una igo ra ka mo cover og mga sporting events ya karon na naka mismo sa mga torneo gyud? Lingaw pod kay murag wasa ko nag-imagine na ma-cover ako galingon. Murag medyo awkward pag first, but yeah, it's just I would just want to show like not only myself but at least I'm here in United States in Las Vegas in a big tournament. Like I want to like everybody to pakuta tanan nga ipakita sa tanan nga, especially yung mga martial artists or even bisag kinsa nga athlete nga we have all the potentials to reach international level. We as a Filipinos like been very very successful in sports we choose. Sir Lem, kung doon na kay bot ipaabot nga mensahe sa mga nagtan-aw nato diri sa Cebu, Central ug Eastern Visayas karong buntaga unsay bot nimong ipaambit sa ato makaigsuonan? Yeah, about sa martial arts, especially jiu-jitsu community sa Cebu, dili lang ako so many potentials even better than me. At least we know now asa ta nga level sa
sa i-compare sa international. Thank you so much o congratulations sa imong mga nakabot o God bless sa Thank you. imong paabot pa nga Thank you, mga sir. torneo. Mga kapuso, Sugboanon nga Jiu Jitsu champion si Sir Lemuel Maglinte. Salamat, sir! Thank you.